Ogai mar ODM oluor Raila Odinga okwedo mokalo wach mabende itene godo ni ene mane opango koko mano bedo e kindego eko mag limbe mag William Ruto e kadak makondele e boma ma Kisumu. Kolosi wache makamano ero, migosi Raila owacho ni jatelo moro amora pacho kaendi ni kod thuolo mar timo campaigns mage kor gwenge duto ma pacho kaendi ma ok obedo kod chochni moro amora. Maendi en wach mabende migosi Raila wacho to koko muochero mar Ruto kondele e boma ma Kisumu, kuma bende Ruto wuon nokwa jatend duond od bura mar ODM wek tiyo gi rowere marach e chocho campaigns mage. Raila bende koro dwaro mondo tim nonro matuta mondo yudi adieri gino ero mabende dine muoch koko e kinde limbe Ruto e kardak makondele. Mimi sitaki kuingia kwa mambo ya porojo. Nataka niongee mambo ya kweli. Ziara ya Ruto ni Mkenya, anaweza kutembea pale popote kuongea na Wakenya. Na chama chetu ile branch ya Kisumu County ilitoa taarifa ikamwambia watu ya kwamba aruhusiwe Ruto auze sera zake kama mtu yeyote, kusiwe na vurugu yoyote. Hiyo ni chairman ya ODM katika Kisumu County, Professor Ayesho Olueny. Alitangaza hata ikatangazwa na vyombo vya habari kila mahali. Kwa hivyo sisi kama ODM walikuwa hawana haja na mambo ya Ruto. Mambo wale ambao wanataka kwenda waende wasikize yale ambayo nasikiza. Lakini sasa vile tunavyoona wale wengine wanasema hii, wanasema hii, wengine wanasema ati kulikuwa na pesa ambayo ilitolewa, na hiyo pesa ndio ikaleta vurugu. Vijana wakang'ang'ania, wengine walipata, wengine hawakupata. Mimi sina haja. Mimi si mtoto mdogo ya kwenda kuorganize watu kwa Ruto mawe. Kwa sababu gani?